Khatkhati Market Complex along Pini Inauguration Program kideng pon. Lason si Lakhain Koirasi Borjan constituency ki parlo Khatkhati Bazar along Pini ni final cap ar koya chiklo Ninkan Surihini ra in koira pho arni Khatkhati Market Complex along Inauguration long e kisoma jai me kang pupon. Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Numol Moment Local MEC Surya Rong Pharatum Ari Deng Pensi Bangso Inauguration Long Emisen Pen Ingpu Ponlo Anparta Alang Lilong Kachiram Dun Kithe Kidingatum Lapen Bazar Committee Rongastar LA Kadu Kavechi Tong Pen Mai Misen Pen Pachun Pon Lapen Labangso Ajay Meg along Greater Khatkhati Bazar Committee Mai Pulapen Chunbang Atumahin Pen Non Kachari Boma Sarkar BJP Mate KAAC Kachari Tumapan An Alang Litum Ninga Klong Pen Ningkang Sam Kachoro Sitami Pajordon Lapen Bangso along Puthot Bazar Office Asai Hem Sitami Nang Piponason Te Misenji Puta Chuning Ripon Lapen Bangso Greater Khatkhati Bazar Committee along Kiki Bom Maipu Longsar Bongrung Chunbang Silent Tok Bitum Pensi Jipahem Phupon Lapen Tebok Terai SGB Babu Bongrung GB Khemon Bongrung Atum An Sita Mai Chitongdo Japralang Sopen Nilituma Pherangke Muhiram Teron Nangkelo Berta News 6 Report Public TV Karbi Anglong Bangke ini tuh bazar komite hin ban bangke ahok lo non la market complex bangke nang pilo ningarong piglo wat kita me solo got ini tuh jasemet ladak borjan MEC mate la borjan EM sujo sar phanbang chuni kang tung bangke untela bazar komite la so office abang jongsi council pen akerab nang pisonte ningarong pigji je ko energy giding pen ningkan thongkep dikep ni dolo la so bazar abang ke kompleks bangke non long iglo la solo god la office la so abang le aku sar sujo sar nang rap sonte mili tumahin pen ningarong pigi mate alang phanchuro par pigi apen first time lo je nili tum la sona CM heglong le pilang je non do bom ki bom CM Dr. Tuliram Ronghang sar je la son sayang dek Karbi Anglong along la bazar kompleks chot kali along pini towara sai pen danglok pen la kaching thura sai pen danglok la so bang ko an ke cheng pen nan tok je la alang do khibo ma hut je pachelar hun Karbi Anglong masi matha dang ete aprang pen non bang ke prek piglo mate chelar pachelar hun bang ke alang son thot CM ke nili kai long bang ke theklong li pin lang mate prang same theklong i bu bang ke la son bang ke abilang nasi ini ngarong parpik lo je nili tum dak border area Khatkhati long ason same alang ame thang pining same apor ache olai pen je pini ladak bazar so complex inauguration long same nang chitong dun thekpot la sinili tum ahin pen suri dak bazar committee mate nili tum dak border long ke tua Karbi tum pen same alang phan suri akar dom pajelo je alang an su se achi the dingra Karbi akhai Karbi tumphan antu se anang lang pon apen lapu son pila nang bori pi pon verji pusi akhaben sin nilam the ansi ton kaplo kardom amar market opening kuribele aha amar CM Tuliram Ronghang sir আর MLA sir amar EM sir JK Putan sir hokolok ami dhanyawad gyapon koriছি jo amar ekhini iman gaoria area ene chinta kori hente আমার এক্সিডেন্ট দূর হয়ে থাকা কারণে কিবা চিন্তা করি আমার গাঁৱৰ দুখীয়া ৰাইজৰ কাৰণে চিন্তা কৰি হেনতে যে আমাৰ একটা এনেকা ডিসিজন কৰি যে বাজাৰ ভিতৰ ফালে লৈ আহিছে ইমান ডাঙৰ বাজাৰ কমিটি ইমান লগত মিলি যে এনেকা ভাল বাজাৰ অপেনিং কৰাৰ আজি প্ৰগ্ৰাম কৰিছে আমাক মানে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আৰু BJP চৰকাৰৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ PM ছাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে তেখেতে আমাৰ আজি ইমান দুখীয়া গাঁৱৰ মাজে সোমাই যে ইমানখিনি সহায় কৰি ভিতৰে সোমাই ৰাস্তা পদূলি চব কিছু অৰুণোদয় আঁচনিবোৰ লৈ পেলাই বহুতখিনি আঁচনি দিয়া হৈছে সেইকাৰণে আমি আৰু আশা ৰাখিছোঁ ছাৰে আৰু সদায় জীৱনলৈকে আমাৰ এইটো চৰকাৰে থাকক আৰু আমাক এনেকাই চাই থাকক সেইটো কৈ মই সামৰিছোঁ